Kuongerereka kwa uhaguku wa ugitiri kaunti-ini ya Baringo ni guthiite na mbere na kurehe wagagu. Riri igeranio cia gibururi tanyitwo kwambiriria ihinda-ini ria ciumia igiri ciguka. Thirikari ya ica ikuhi aria muthenya wa ira kuria ng'ombe makiria ma 80 irairwo. Nyinyi serikali kweli mnajua mkazi yenu kweli? Na ile risasi ambayo inatumika, mabunduki ile inatumika, risasi inatumika ni ya serikali. Juzi nilisoma nikasema ya kwamba risasi ambayo inatumika na wakora ni ya serikali. Kurigana na Atongoria makanitha, ateti na arũĩrĩri ihoto cia o mũndũ maugite ona thengia minister wa ugitiri wa thĩinĩ Dr Fred Matiang'i kuuga birigiceni ni kwambĩrĩria ciumia igĩrĩ hĩtũku gũtirĩ ũndũ ũrĩ ũrambĩrĩria. So Kenya tunaomba Matiang'i, we are Kenya. Sisi ni wa Kenya kama wengine. Tunaomba wale wenye walikuwa wametumwa huko Laikipia, hata sisi naye tutumiwe maaskari watulinde kama wa Kenya wengine. Dorothy Jebet, murugamiriri wa elimu kwanza, augite thukuru 17 nicio ihingitwo kaunti-ini ya Baringo. Undu uyu ukirehe hahu ya kana arutwo ni makahota gwika igeranio cia gibururi. Students and pupils right now as we are talking here, they are not in school. KCPE is around the corner and exams is now hanging in the balance. Mweneni wake murugamiriri wa atumia kaunti-ini ya Baringo Gladwell Tungo ni ateti gucunga miario iria mararia niguo kwaga gucogera ngui makiria kaunti-ini ya Baringo na Elgoyo Marakwet kuria gahiha cithiite na mbere na kwihiriria. Kuomba kura tusitafute nafasi ya shida kusudi upate umaarufu ya siasa. Ningependa kuomba rais wa Kenya aweze kufika Baringo hii akione mwenyewe vile mambo inaendelea katika sehemu yetu. It is the cardinal responsibility of any government to make sure that there is security in this nation so that everybody can be the same, including wanafunzi wetu, walimu wetu na wote ambao wanahusika katika hiyo jambo. Miario ino yukite oriri minister wa githomo Professor George Magoha augite ministry yake ni rarutithania wira na honge cia githirikari niguo gutigirira ugitiri ni wagacirithio na kugikinyirira ni kwehiriria matire na wiki ungi otiga guthamio rutwo magekire kigeranio thukuru-ini ingi. Government is government. Do you agree? It's very interesting because even the terrorists respect exam and they respect education because I'm telling you that the northern frontier counties are number one. You would have expected Al-Shabaab to interfere with the building, but they have not. Muthenya wa gatano kiumia kihituku arutwo matanyihire 15 na arutani eri ni magurarire uru thutha wa gutharikirwo mari barabara-ini ya guthie Mogil makiuma thabari ya kimathomo. Hindi ya tharikira ino dereva wa bathi ire ya makuite ni akuire kumana na nguraro cia rithathi. Ngiribotera Kameme TV returakani wa Njiro wa Foro.